MLA fund ni rang 5 lakh yafarka MLA Ronjit Deborma khwaini SDM no logyoti krinai kha Baijalbari ni outpost ni bagai no kaham tangjangnang thungni no orang yafarmani keba taksa joti visit khayo tai renan chai chobi mang tongkho immigration khai katal hamsajak tasajak tai khatungjak kokma kari khupano berai nei mabayo bobo haino MLA ni mandai ni MLA Thopna Deborma hai berai simino naimani bangi tongkho MLA Ronjit Debormani tini bahani hai mangpli kase pheka Baijalbari outpost ni thanao nai kokmani kokto thungna baskango जों दिनै बाइजालबारि आरो काटाल केस न जों SDM बाय खाय नाथिका दिनै आरो बाइजालबारिनि आउटपोस्टनि दिनै पुलिस अफिसार बसनि लगी तंखा बेखौ अमना कारिबो जों दिनै आरो एसे जे काटाल अफिस सुंगानि आ थाइनो बसं थांनाय लेखे SDM सह ताइ दिनै बिदाग एलाका उन्नयन तहबिल बाय स्लामजाक पश्चिम बेलसराव जे हाति आबो 5टा मटन रुम दंगो आबोनो बसं दिनै थांनायखा SDM थांनायखा गबलायखा हामजाखा এবং जों आरो ब्लाइकेनो खुसि तामनि थाखाय सिनि म ताबो उनको कटाल कासे पेस उन्नान थां दंगो इनका म सामसो लुइ दंगो बेकाय आरो सामं फाइनान बागै आनि MLA फान होता आं 5 लाख टाका ताबुं न चिठि दिखा गम 5 लाख टाका ना এবং अल लकआप रक सामनान बागै जा ओ दरजा जानार जा सामन नांगनि खरच अबा आनि MLA फान हैन मन सामरिना मे दिजि बे जखन आलोचना खाबु बनां साका आं प्रमिस खाय दिखा जा आनि 5 लाख टाका आं आरो दिनै गेमिया बुबागरानो बसाका बुबागर ब्लाइके खुसिंखा बुबागर सनाखाते 5 लाख व्यवस्था खायदिजोंनो तबो बाइजालबारि थाना उनफुन हेने बसाव गेसें खाखलायो जे चिनि बाइजालबारि एप्रिल मासनि बिसिंगनो दिजिमिया कग्रिका एप्रिल मासनि बिसिंगनो मखताल कायसा उनको PS उंनाय ओंखाय ताइ चिनि ओ जे रामचंद्र घाटनि लुकुरो साल कलकमा बिसि कलकमा बरक फयलानपु खवायो जे थांतमनि थाना नांगा बाइजाल ओ फाइकाखैनो जत किसु लुकुरो अरन बरक जत किसु सुख दुख साथै माननाय कग्रक मालाय फैमाननाय तै पैसे पिरंगै खवाय कयलान पताय थाना नांगा कथा गाबोन बागै सरकारनो जों लेखा हामै मारियो बिशेष करा मुख्यमंत्रीनो जों लेखा हामै मारियो बखग रिमान तै कगनारगै इनर जों PS कथा हामै